Basi hapa Camel Park Hotel tunazo huduma. Tupo na mchezo wa Zipline Tour, na ikiwa ungependa kutembelea mbuga za wanyama zilizo karibu, tunao uwezo wa kukufikisha pale. Sio hayo tu, upo na kampuni na ungependa kufanya team building, mikutano ya boardroom, conference hall na kuhitaji mahali pa kulala, huduma hizo zipo katika hoteli ya Camel Park. Ikiwa una sherehe ya harusi, graduation party, baby showers na mikutano ya nje, tupo na vyakula na mandhari ya kuvutia. Ikiwa ungependa kuletewa chakula katika mikutano yako, basi tunayo huduma ya outside catering ya mobile kitchen. Tutembelee ukiwa mjini Kisii katika barabara ya Kisii kuelekea Kilgoris, au utupigie simu katika namba zifuatazo. Camel Park Hotel, the Bride of Kisii. Ndizi TV, ubwansu bw'omugusi. Jumapili engia umwancho muriereri wegetaseni kya Ndizi TV na bwansu bw'omugusingwe na ritkoria ondigenderete ko balitwerero kigima na neno genderete kwego kya aso kubwatie miroberi yonsi ya Ndizi TV na bwansu bw'omugusi na manga genderete okoreka na imense ya Kenya ekerobono troche engana yogwetiwa kwerichikorie chibesa gose finance bill ningo ko genderete koreta omungso monene asaba na nchi ane na sabarai balia bakorwa sensemire kwa mirire serikali ya la umoja One Kenya ekero bagendrete kugikeria engane yebururo na kogosereria guche kubarusi obisi abarai kurwase serikali ya Kenya kwanza gati abo murai wense Dr. William Samoei Ruto na ekero boigo engana yo murai wense Dr. William Samoei Ruto yokugania okomentwe mesara kwa bakori mirimo anene baria bekerengo yense egendrete koreta umungso ekero twarune kyombekerie tenderete o wakanwe mesara na marupurupu ya bakori mirimo kyaberekewe sokya na kwegerera engane yiga omwancho muriereri nechinga kinge boigo ekero troche bunali tkolia lero nigo abarai be serikali bakora no murai wese Dr. William Samoei Ruto amono mokonyo ya Rigathi Gachagua babere bawekirana ase county ya Nakuru asomusangirekano bwa masabo yo wakangambye mono ayo korekana asensemo ya molo chinga kibono morobero yo ogendrete ase chinsemecho ono mwancho muriereri nechinga kinge karongo kwarigania SMS ya Amayia Chinsa Isano na Ibere erionkumanyuna nara yaya na kwariganeire asenchera ere yogwenge nyorabuna semiroberi yonsi ya Ndizi TV na bakondera gotonyora sesemere ya Facebook wetra Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube otonyora wetra Ndizi TV News asumutandao Twitter na bagotito wetra @Ndizi TV News eriotogendere gusanga nabo igo kwemanyia amankereterane Everlyne Osero uriokoeneke buna chibicha neryo gichawe ikeira senchera ya bere nigakoro kwa Joshua Uta kabana inchwe komorio. Mwancho muriereri ngo kwariganta chaka Amayia Chinsa Isano na Ibere kurwase county ya Kisii awasoko gunsana na asensemo yobosombi bwa matatu ya kwaberego koenekiwa anene ase stage ya suneka ase gatie chisako Ibere echo chire esako ya K-Trans nabo igo nyabunwa sako babere bakogunsana na ase egekabono ase keria nyabuna sako bagote babuna oboteneneri gose trans sako nigo bagote na oboteneneri bwa nyabunwa
Nyabunwa nigo bokorekana asoko unereria ensemeyo ya K-Trans nabono nigo bagoteba buna K-Trans nigo bachagete omwaka w'echibu 2015 nemo ekigabeire barabuko ba ase oboterero ase gekegetambe kerekoreng'aniwa neriba gosekerekoreng'aniwa nesake yo ya Nyabunwa askeri bagoteba buna nabo babwente kwewali bagari tangani anene asokora ase emerobero yonsi nabono nigo baganire abarayi bande goswagati nakuganyana engane yo erio obotoerero nabo igo bwa matobya kwenekiwa bunenchire moyo korobya obosombi ase sekte yo ya matatu Samarieta Daniel Mugabe member yesako national transporters mbia muna sibi muna wa Ndizi TV mwachira igotobwa to bokongu ainaina kolende sako yaito nebwata chairman members twachira mutobo sorobwe sobomo chibe siko sangu wetiga njibwati account chigochi siasi wabegete gochirira matatu twakora gerense sengenje biashara birense na maguta chirego matwal ko boliga chibe siko sangu eketiege account kichiko wego senja account yesako te yesako ya chire nyiko mnyiku nere bwata account nere bwata progress yesako na toko genda biashara bi karo to beta chigari ga to te to kore services montere banyore mokonda itanyore omenye ni gari anyore kono urumaya ga bako ngubo account ni manye twale le jo vision stoko nyu lakini ndo enda ta kumnya kwa bado ntoraro go mwali kutubwate sinaini wenzo bwate naso bwamo toko nyu so mujando yolo Namune nchire moyo kugendera wakambia mono nabo gwakira bananchi mbia mono ase okoira libagari okubachora abarayikuru ase serikali ya Kenya kwanza bakorawa n'umurayi wense Dr. William Samoei Ruto omokonyo ye Rigathi Gachagua nabo igo mugavana we county ya Nakuru Susan Kihika nigori tukoria lero basangererekanire ase omusangererekano bwa masabo yo wakangambia mono ase kanisa ye Catholic ya St Mary's iyo gotoka kisemo cha Molo Imeye county ya Nakuru abarayabu nigo bagenderete gusasima ntababwatani bensemeyo asogwa kiranya saengambya mono ase emerobero miya nabayigo ase oburayi obwo bagenderete asokora ense ya Kenya eryo kwene kyabuna amagendero nabayigo ogosikyo mutu ense ya Kenya kwabere gokorekana ase abananchi bonsi Togotikana nayo nigo engana yo burendi egenderete koreta omungso mono hane na sabara ibense ya Kenya abwase umurai wense Dr. William Samoei Ruto aberega kwene kiabuna babere bakubeke ebikosi abyo burendi asensemo ya Kerio Valley eryo kwene kiabuna obosagani obwabere bokwene kiwa ase Chinsa mecho bwabere bokwera Ruto nigatere nabanta bange babere bagusiria amagimamo kubwatkana n'obosagani obu yentate bire buna serikali ya Kenya kwanza tibago chia wanchira nakorende kwenekia oburendi obutingu ase abananchi aniga yakwanete chinga kichogo chaki wabene kwa muroberio gatano na kabere bwo musimeki bwemete aseri naniri ya Kaptagat oyokore kanita sensemo ya Kesap Imeye county erigeyo Marakwet chinga kibo igo babete bago ikirana ase omuyegabo wakambia kwa murikyo monene ase gose ko murikyo monene ase wizara yekigancha kenibo ye serikali Dr. Chris Kipto oyokore kanete ase eskuru y'abanyaroka ya St Alphonsus Mutei ime ya Keyo North kerabono rutaberega kwene kyabuna serikali ya Kenya kwanza nebegete mirobere isaine yokwene kya oburendi ase chinsemo au Kimware na Arora haina shida nyingine, ilikuwa ni shida ya siasa. So hiyo tutatatua mpaka kule Itare Dam, so hakuna wasiwasi. Hivi karibuni hizo dam zitaanza kwa sababu tunataka kuondoa shida kabisa ya watu kukombana kule chini. Tunataka kutumia hiyo maji, nyinyi mpate maji hapa na pia tuweke irrigation maji kule Kerio Valley. Mimi nataka niwahakikishie vile mumesema pale Kerio Valley mambo ya watu kupoteza maisha na wizi wa ng'ombe, niliwaahidi hiyo maneno tutakomesha. Na msikuwe na wasiwasi, kama itachukua miaka 100
jeshi watakuwa huko miaka 100. So hamuna shida. Na hatuwezi kujenga ati hema 2 ama kambi 3. Nimesema tutakuwa na kambi ya jeshi huko, tutakuwa na kambi ya polisi huko, tutakuwa na kambi ya GSU huko. Tutajaza askari pale mpaka wale wakora watakosa mahali ya kupumua. So msikuwe na wasiwasi, kwa sababu hatutaki kuendelea katika taifa ambayo watu wanapoteza maisha yao kiholela ama mifugo yao kwa njia ambayo haifai. Ase chinga kiecho morai wense nigagendrete kwene kia ucho ukoro muchando bwa macho yo beirego kwene kiwa ase chinsemo anene ase nseme ya elgeyo marakwet asatelo namba begete miroberi yokogendra kwa gacha na boigo kwene kia buna chidamu chaberi chikogachwa chabere chikoera eryo kwene kia amacha berega wekerera abananchi nigane na berega korwa okoboria gochiase abakenya kwene kia bunango gendra bale gosmeka emeta sobonge na bayokorenda amazingira unenchira ya moyo gukuru muchando yo. Kupanda miti ni muhimu. It is the guarantee that we have that we will continue to have water in our dams, water in our micro dams, and water in our water ponds. So it is important. Iyo mpango yetu ya maji na wananchi wengi wanatuuliza ya kwamba tunataka maji ya mfereji, tunataka maji ya mifugo, tunataka maji ya irrigation. Hiyo mpango yote pia inategemea mpango yetu ya kupanda miti, ndio tuendelee kuwa na mvua, ndio tuendelee kupata maji, ndio tuendelee na maisha yetu ya kwenda mbele. Pia mambo ya mazingira ni muhimu kwa sababu tunapata pesa ya utalii karibu bilioni 100 kila mwaka. Hawa watalii wanahitaji mazingira mazuri. Kwa hivyo nawauliza ndugu zangu wa Kenya ya kwamba mambo ya mazingira ni muhimu. Kupanda miti is now a necessary imperative if we have to talk about the development of our country. Na gukwa na chinga kechu nigo mokonyi bomurai wense rigathigashawa beirega kwa okoboko okwe wali bagari tangani wokomentwa emisara y'abakora imirimo anyane abekerengo ya insebuna abansemo ose abanyanyimbo abagusaba obusabo burendi nabo igo abalimu egatie bitengo binde asekeri atero na ekyone getambukere kerekia egekogera abo bisaba nene ase serikali nigo bakonyora chibesa chinyinge na igomba bwate chinga kichokoganya okwana gashawani gatebire buna eserikali nigebwate egangenye enene yokoine kyabuna abakenya babere bagokonyeka nabo igo uchumi ense ya Kenya yaberege kubukiwa. Ningetaka kuconfirm vile ulisema jana kwa wale wako chini yako, wale wa cheo za juu, mimi prime na mawaziri ma PSS tumekubaliana na wewe. Sisi wakati huu hatutaki nyongeza ya mshahara, hapana. Hatutaki. Hata kama pesa itapatikana hatuwezi chukua. Mkilete tuta return to sender. Wacha ile pesa itapatikana kwanza tununue bolea ya wakulima. Wacha ile pesa itapatikana tupatie akina mama na wazee wale wa 70 years and above. Sisi wacha rais tugoje urekebishe uchumi. Mambo ikiwa sawa huko mbele tunaweza ongezwa. But for now, no. Lakini hao walimu na hao watu wengine na polisi nini, hao watu ya chini, hao tunaweza saidia hao. Asesemo ya umu Prime Cabinet Secretary Musalia Mudavadi nigo aganiriye nsemeri etenerete bigambiro ya judiciary kwene kiabuna ngorigereriere boikiranyo amaganyo y'abananchi ekero bakwimukiye gatambukero kya umuroberio onde bonsi amagaga yekegambiro gotuguterare gose gotenenia segeka oweti wa kweri chikori chibesa gose finance bill. It is true the judiciary must be independent. And it is true that is guaranteed within the Constitution. But it is important that the judiciary becomes alive to what we call public interest. At all times, public interest must be taken into account when decisions are made. The issue in court
is a procedural issue, not even substance in terms of the law, but a mere procedural issue. Surely, whoever made this decision, I hope you'll reflect, because how can a procedural issue supersede public interest? It is not possible, and it is not good for this country that public interest is taken for granted. I hope the judiciary, in its own wisdom, will also make corrective action, because Kenya is moving and is racing against time. Togotigana nayo nigo abaraikuru asense mekwamiriria serikali ya Azimio la Umoja One Kenya bagenderete kumochia serikali ya Kenya Kwanza anene kubwatikana no komenta kwa magorie binto kubwatikana no komentwa kwebango okwana sense mo ya Kitale ime county ya Trans Nzoia Eugene Wamalwa nigatebire na egetamukire kyo tikerie kiya asamo chiria baraya nene bali babete bawetiari chikorie chibesa chinga kecho nigo omubunke osabot Kaleba Misi abeirega komochia omurobero bubwagachi bw'ekinyumba aserigorinse na watebabuna murobero yutogo chigokonya kende kyonsi neribagerio tige serikali ebege gutumika chinga kyecho eliokorigia enchera yokobokya uchumi asago seba gosereirie kumurusia bisio muraiwense amona baraibande ba Kenya Kwanza. Sisi ndio tunapigania wanyonge, lakini watu wa Kenya kwisha, hawa ndio wamemaliza nyinyi. Huyu wa Endebes alipiga yes. Robert Pokose. Na tena ndiye alikuwa prefect wa wasaliti. Simuliona ndiye anasimamia hiyo kura? Mnasema Pokose aende wapi? Nyumbani. Aende nyumbani, si ndio? Na yeye akienda nyumbani, tunataka huyu wa kwanza pia, huyu Ferdinand Wanyonyi aende wapi? Nyumbani. Wasaliti wa Trans Nzoia wawili waende wapi? Nyumbani. And we want to call on all progressive forces, including the Law Society of Kenya, civil society, wale wote wamepeleka petitions kotini. Tunasema aluta continua, the struggle continues. Tumesema tunaenda kuanzisha maandamano tarehe 7. Mko tayari jamani? Msifikirie tunapiga no ati tumezoea tu kupinga serikali. We are not fools. Hii serikali imekuja kudanganya wananchi ya kwamba wanachukua pesa, wanakata mshahara, wajengee manyumba. Kuna mtu anahitaji nyumba hapa? Si mko na nyumba? Ile ambayo mnahitaji ni njaa, chakula. Ukitembea kila mahali unauliza nani alipigia huyu kura, hakuna mtu anasema. Nani alipigia huyu, hakuna mtu anasema. Haya, wale walimpigia wanalia. Omunyakirogo otenenderete amangana yoko na emesara na marupurupu Salaries and Remuneration Commission SRC Lin Menkich nigo abeirega gukwanira ingana yo muraibense Dr. William Samuel Ruto yoko mentwa emesara abakori mirimo be serikali alene bekerengo yense asikari aterebuna abakori mirimo bonsi be serikali none mbali abarase biroge birene nigo babwerete komentwa emesara korengana nerichiko ukwana nabariki abangana mengi chinigatebire buna omurobero yo nigore nkororo korende ko watkana no watka ko binyinyi bya corona imense ya Kenya ukaba ko gotenwa uyo bagenderete ko rigereria bwekirano na kweneke buna bakole mirimo be serikali babeire bakomentwa emesara yabo nigo boigo abeire gagotana umurai wense tabwati ko bwakonde wonsi wokurwo gochika korende ko rigyo basemia korwa sekyombe kyokia SRC askari atero buna korende bagenderete go sangereria ebirengerero bya wananchi ko watkana no komentwa ko mesara ko bakole mirimo be serikali. The president also asked for specific information so that he can also give us his views on what we have proposed for state officers. It would not be fair to public officers to say we cannot review their pay, and yet we already froze for 2 years. You accepted the job knowing what it was. But I want to confirm that the Commission has not reduced the pay of an MCA.
Omorikio manene ase kiombe kia bakori emirimo kotu Francis Atwoli ni garuro kuboria gocha serikali kwene kia bunango bekere emiroberi emikirano yo kwarigania ababwatani bobonchorera korwa ase Chinsemo au eriogo konya gukoro muchando bwokobora emirimo imeyense ya Kenya okwana chinga kecho Atwoli ni goboigo ariganirie getambukiro ya serikali agio komenta abakori emirimo be serikali emesara yabo korwa sekerengo kia gatano na kabere goika ikomi uchakera omutinyo yiga ugatano na kabiri nigo igaganira abantu bonsi kwene kebunangwa kana bare ebanko buna ebwenerete ne serikali gusira emirobero yokoreta amagendero imeyense ya Kenya. Tuangalie vile tunaweza kupata wawekezaji, turudishe bei ya stima chini kwa ajili stima pia inanyonga wale watu wako katika manufacturing. So if everybody can pay taxes, na taxes iwe kama Ulaya, kwa ajili Ulaya half of your salary goes to tax. Lakini utaona ile kazi hiyo taxation inafanya, hiyo kazi ya ushuru inafanya. Under tripartite arrangement, this is tripartite. Employers, government and employers and employees or workers. What about the unemployed? Wale watu hawana kazi? Who is speaking on their behalf? Mwanchi umurigereria narona kwariganirete ya SMS ya Amayia Chinsa Isano na Ibere asenchera ere yobwenge korenda ya mona ya namange ningenderete go kwariganiria ayoraje konyora asenchera yobwenge na inde ekero chirarage Chinsa ikomi gendera kubwete mirobero yonsi ya Ndizi TV na bwo obwansu bwo Gusii ekero ngo konyore muna sensemo ya Facebook nigora gendere go tonyora wetra Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube Ndizi TV News aso mutandao Twitter na bwo twitwetera @Ndizi TV News eri otogendere go sanga na go kwemanya amanke eritariane Everlyne Osero tobwatirana nere Joshua Uta oyone kiamuna chibicha neriogi chawe keire asenchira yabene twaro burigerero buya nabo igo omubasoro motoereru.